Pinia bangke itu mening kace parong arnilo. Athel itu ni thomli pena kace song alam pini an bangke ke pleng ji rang apor nang le tanglo. Athela bang solam phai tum 100% an pleng lo po bangke itum pudamun elang. Setame penangan amun itum ke aning ce parong lo. Lapen ce parong nang po. Lapen penangan bangke chunji rang lo. Lapen chun bom lo. Jong sila so teng na dam tu bom pro tang te ke chunji si ong tu bom po. Nang chun bom wang bom po. Sita me labang so la video bang kene li script tok jer pena pule kabonai galilo. Nining arlo ko pima kedo labang si kaning jelo. Nining ki bidam ria dem la pen nining ki bidam ria lam e son dola. Hula so lam bang ke pachu luring thepi along itum India Prime Minister ke wanga hoda lam. Hula sa hud Prime Minister nang le liang ko bang ke Article 244 e lam phana bang si memorandum ke cheng si ke bidun po busi rara phan ka checha. Setame amai jut ko kapit ke article 244 elam bangke e theta ningje dunde kaningje dunji kali ame ting jut ko kapit bang press midlong je than tho bangke ame hangke thegar ni ke kachar he lun ke lun le lupo budun ro lasino na bang ta claim po po phit setame masapso ning ki bi ri bangke dolang athe alaktom penna pa market harle dam phit phela alat pusitame mesan po busi ning thelo Seta nona bangke dongka sarkul ke parlo lapen puluni sarkul ke parlo angdang lon bang sorkari gaung bora tumpan penang anamen bang tantang lo laso pensi masapso ni ngece theda madim bang ke dulu sita me eson lam dosula alang litum apana bangke dakar biang long harlo pen bangke tharle phut war fit war chorpo sita me itum kar biang long harlo abo tarle song bangke alang litum ame dokok helang lapuson lo pultang te alang tum ke dakar biang long amunit pinak jelang Lasi lamang so butar lis long penabang ta amen ing than ponangji. Lapuan klaim lo pultang tila tum dakar benglong amunit kalilon parke. Lasi bingin ning alam than pangke dak nasi ke pejod lo. Ke pejod lo po pitsita me kapadusi ke kalila.